danas ću vam pokazati jedan trik sa svećom i karbon dioksidom koji nastaje mešanjem sode bikarbone i sirćeta. Kao prvo, osipajte sirće u sodu bikarbonu. Dobro. I sada vidite kako možete uz pomoć karbon dioksida da ugasite sveću. Evo. Ljudi. I to je bilo... Evo, i ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali video. Stavite mi like, share i subscribe. Vidimo se uskoro. Ćao!